Berikut kami panggil peserta HQ 215. Kepada peserta HQ 215 disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Soal kedua. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha. Ya Ibrahim a'rid an hadha.
إن ربي حكيم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب Surat terakhir. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Peserta dengan nomor HQ 215 tadi bernama Anugrah Adi Luhur, utusan Kecamatan Simru Timur. Dengan berakhirnya penampilan dari tahfiz golongan 20 juz atas nama Nugraha Adi Luhur, maka selesai sudah penampilan dari cabang tahfiz golongan 20 juz dan seluruh rangkaian SDI Kabupaten Simelu tahun 2023. Demikian saya selaku MC pada acara SDI tingkat Kabupaten Simelu tahun 2023. Manakala ada salah-salah kata, saya mohon dapat diperbanyak maaf. Seluruh panitia dan kru dalam MTSDI tingkat Kabupaten Simelu mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kami tutup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kembalikan mikrofon ini kepada panitia untuk menyampaikan schedule dan persiapan penutupan SDI tingkat Kabupaten Simelu tahun 2023.
2020